valjda negdje latentno, negdje daleko postoje neke poveznice, neki predumišljaji u kojima je to rezultat one prve izložbe na temu smrti, druge 2016. 2020. na temu života, a ova vezano za nebo, kao rezultat, kao nekakva trilogija je krenula s nebom iznad Dučke vezano za onu izložbu 2018. I o nebu sam počeo razmišljati već duže vremena, pa nekoliko godina i čitajući, razmišljajući i o nekim astrofizičkim i fizičkim nekim fenomenima, univerzumu i tako dalje. Vidio sam koliko je to fascinantna tema o kojoj znamo malo, skoro ništa, kažu. I drugi je segment čisto ideja, ona moja neka posvjesna ljubav i želja za takozvanim čistim nekim slikarstvom. I onda sam se tu nadovezao na tradiciju informera, tradiciju romantizma, Turnera, Constablea pogotovo. Ne gledajući njih, ali Rothka, koji se isto odbavio pojmom konačnosti i beskonačnosti u svojim slikama kroz zen-budizam, i okvira. Okvir koji je skoro tabu tema u likovnim umjetnostima. Prostor uvijek diktira. Mene ovaj prostor iz nekih razloga fascinira, smatram da je jedan od atraktivnijih i zahvalnijih prostora koji govori nizak, ali je u galerijskom smislu jako zanimljiv, jer nudi od 2 do 3, 4, čak do 7 elemenata s kojima se može čovjek razigrati u postavi. Bazirana je uvijek na ta dva dijagonalna ambijenta, taj pod svjetlom i onaj u nekom polumraku. Da, to je sad zaokruženo, definitivno i slučajno zaokruženo nešto što bi se moglo nazvati nekom vrstom trilogije. Tako je ispalo. Jedno povezano za drugo, a nebo kao sažetak, kao nešto što implicira jednu i drugu temu. I prvu i drugu temu.